Abonu puila karak shala hasteo fai shokpai ke haktoni tribal affairs te jal shokti bedeni mantri bisheshar todo Maharaja Birkung kholawa bono lamsungna ni bagai thangi shogi ke hasteni MP re bititir prata MLA Dilip Das no khobui kubuni ajamarok Jal shokti bedeni naikol mungo hasteo khlaijagi tongmani joto samung butang berai nainani bagai karak shala hasteo fai shokpai ke haktoni tribal affairs te jal shokti bedeni mantri bisheshar todo Maharaja Birkung kholaw bono lamjangnani bagai thangi shogi ke hasteni MP reboti tirprate MLA Dr Dilip Das bono khobuibo kubuni ajamarok Haktoni Mantri Ingmani Yagulo abono puila tirpra hasteo phai shokpai mani hini shaka Haktoni Tribal Affairs te jal shokti bedeni mantri bisheshar tado Obani logi hastini tiprasha lukurongni hamkrani bagai Haktor hapangni bekhakti rohor jangmani rang puisa bai hastini tiprasha lukurongni hamkrai de phai shokpai kya abono chak togi nainani bagai tiprasha hasteo phai mani hini shaka Haktoni Tribal Affairs te jal shokti bedeni mantri bisheshar tado मंत्री बनने के बाद ये मेरा पहला दौरा है त्रिपुरा। ऐसे भी तो हम लोग को नॉर्थ ईस्ट में बराबर आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो मौका नहीं मिला था। कल कुछ प्रोग्राम भी है या महोत्सव है, और बाकी हमारा जो रूटीन है कुछ एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट का काम को देखना है, और बाकी मेरा जो डिपार्टमेंट है जल शक्ति और ट्राइबल अफेयर्स का, उसको भी थोड़ा रिव्यू करना है, क्या हुआ क्या नहीं, काम कितना आगे बढ़ा। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्राइबल अफेयर्स में और जल शक्ति में Hasteo shokpai mani yagulo hasteni tiprasha hamkrai mantri member Kumar Jamatia te hasteni mantri Okrabai Kokcha Panda Klainani Koktongo Haktoni Tribal Affairs te jal shokti bedeni mantri bisheshar tado Rajakor Agulini Shimi Pranabni Kokthom Chini Khorang